Zato se kaže da četverica ljudi uništavaju islam ili 4 kategorije uništavaju islam. Onaj koji zna, a ne radi po onome što zna. Onaj koji radi, a ne zna. Onaj koji ne zna i ne podučava se. I 4. onaj koji zabranjuje podučavanje. I ove 4 kategorije imamo prisutne među nama. Osvrnimo se malo oko sebe, primijetit ćemo sve ove 4 kategorije. Oni koji znaju, imaju znanja, školovali su se za to, preuzeli odgovornost za islam i muslimane, ne rade po tome što znaju. Drugi koji ne znaju, mnogo neukog naroda, a dakle radi, postupa, priča o Allahovoj vjeri. Danas svako govori o Allahovoj vjeri. Zna se ko govori o medicini, zna se ko govori o ekonomiji, zna se ko govori o svim drugim djelatnostima i svim drugim oblastima, naučnim disciplinama, ali se ne zna ko govori o vjeri svako govori. Eto koliko nam je vjera sveta, koliko držimo do vjere. Dakle, drugi koji su neuki, a rade, postupaju, govore. Treći koji su neuki i dalje do svoga života ostaju neuki, a svojim primjerom predstavljaju lošu sliku o islamu. Drugima predočavaju islam na neispravan, nepravilan način. I 4. koji zabranjuju da se ti neuki podučavaju. Zato, dakle, trebamo tražiti znanje i raditi po tome znanju.